Akwande Mandebele. Mina bengizokhuluma ngengoma le Msukanyoni Boys. Isithembiso. Yabona ingoma le bekufanele iphume unyaka ozako. Unyaka ozako ngaphambi kokubana kuphume ingoma kaNzunza. Bozobona ukuthi amasukana nakabuyako bazoyenzani ingoma le. Khuzwe. Yehlala phansi esikolweni Sithembiso, yela Sithembiso, Sithembiso, hlala phansi esikolweni Sithembiso, 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 hlala phansi esikolweni Sithembiso, mina ngesingakweni Sithembiso, hlala phansi esikolweni Sithembiso, mina ngesingakweni